Halo, selamat siang. Pada semeton, malih kecunduk ring channel belajar membuat Banten Upekara Bali. Mungkin dia nge-share Banten penyapuhan sebelan ring puri ring Banyar. Mungkin tonton pada semeton niki sarang-sarang belajar niki wenten bahan-bahan nih persiapan nih. Tapi kek semeton mungkin tonton niki Suryana Aksi niki wenten sampun kenten nare sampun daging taledan niki kulit sayur kecil niki tulung sangkur niki peras kecil niki itu kecil niki napastane tulung tegak niki sami bahan-bahannya sampun jejait dan sampun kompak sami. Niki wenten tebu, wenten tape, wenten nipi tumpeng solas nggih. Nggih mangken titiang nyalanan dumun kenten pisang. Iki pisang siki, ring kituk-kituk kecil siki, ring peras kecil, ring kulit sayur, ring tulung tegak. Kenten daging meniki tebu, daging tape, kenten riki ring peras kecil tumpeng bayuan, ring ituk-ituk kecil medaging tumpeng kalih, ring tengah-tengah niki 7 nggih, jumlah dados 11. Niki ring kulit sayur kecil mendaging ajengan, ring tulung sangkur mendaging ajengan kidik-kidik, ring tulung tegak ajengan. Kenten niki daging tangkihnya 5 nggih persemeton. Ring channel belajar membuat Banten Upekara Bali. Ani durung uning sarang-sarang belajar. Kenten buah-buahan. Kenten mendaging tipat nasi kalih. Iki ring tengah-tengah. Ring tidur tumpeng kecil. Daging sanganan kidik-kidik. Untuk penyapuhan wenten sebelan ring Banyar, semeton sami wenten kematian napi seluirnya mesapuh. Iki bayuan seperti Gianyar beng. Niki runtutannya ajumang daging ajumang nggih persemeton. Kenten mangkin tiang nyalanan niki jejahitane. Niki daging ulung urip sampean kenten tengah urip niki ring tulung tegak laus makit kulit sayur kecil laus maakit niki ring ituk-ituk daging tumpang kalih daging laus makit 3 laus nggih. Iki ring peras kecil daging sampean kusung. Ring tumpeng kecil 7 ring tengah-tengah sampean kebah sampean nagasari. Niki penyenang sampun lengkap sami nggih. Penyenang sampun daging beras, sampun mendaging pipis bolong, sampun benang. Kenten mendaging pesucian
Oke, enten ring ajuman medaging plaus, medaging canang. Medaging bebu untuk ring bayuan dan list dados makarya bebu nggih. Iki sampun medaging muncuk kayu sakti, muncuk dadap. Niki para semeton sampun titiang usan nanding bayuan untuk metlatlah membersih-bersih penyapuhan. Tiang nunas suksema. Om Santi 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 Om. Suksema titiang.